Kajing rakhi ya kasngi ki samla ha kaprathai ne ka International Youth Day aja funreu kebala penlong da ka North East Network menta kasngi hamai rang kala compare bha ka North East Network kala penlong ya karansan pen idur ne ka photo exhibition hor ka phang da ki khmat jangi ka jing pen ina me ka dur la ni through our eyes a photo exhibition ha multi-purpose hall DC office mairang Eastern West Khasi district ka deputy commissioner ka kong Anita Kharpor ka ong ba kani ka kam ka dei shi benta ban plila ji samla ki badan sap bat kwai pat kalat ban kamai kala kan tu ki samla ban padon kam hai ka sap ya ka por samla jongki ya kilat ki kabu nama ba kam mentoi ban babi hadin kat ba ka state coordinator ka North East Network ka kong Balarisha lengdo ka ai sibun ki jing pensiai ki ba mentoi ya ki samla ha ka te ka program hakane kersan Jacob pen idul lara kasinong te saw ya kenam banengkong kebapen pau lembak idul ya kejing dengkam kejing long markat ju apdeng ki kentai basin rang ha kejing ileka the impact the environment of a pen Henry Katon Jong Baro to Samla Kalong Kunju Ladakiwan Nakano ka Jaka Untang Jongka district Untang Jongka Jala Untang Jongka Ri Henry Kaperte Nasatla Kaperte Katon Jong Ikena Samla Kadai keju ki kita kecil kuat joki ki kita ki katom joki kalau banyo na ban ule ban benbet benbiang yang ada hakar kong kabate kena kong kabate banyo banyen halaki kijak lembah bayo hakajingyo kam hakakam sarkar kiwe kita nak aikam lani banseng tekikam kijam najong banyo ban in bansa ha kata ka environment ni kapalong kapakot kapakya kapasok kabasan ban kajinyo na kaba renti kababiang yapano kata kadai kecing amlor jongki pun samla parok oi kemutai hakadai kapor wapan gentu yiki pun samla jongi bahkan mau kadai kapor jongpi ne asu skom kita ki samla kadai ka prime age jongpi ki ong kata ketian peleng ka prime age kadai kapor kapa pihapan kitkia pihapan kitkle ba pinshim ya kata karai pinshim ya kata decision ba pin plan ba pin smoko ba pin tip ke kapol jopi kamar yang pada kadang syuri kita sama cumi makin yang tip kita di tempat kita bisa berada di mana di beliau berlama dulu ini tu karena sepan itu bilang karena tahu itu mana bisa mengharap di kumta tahu naik macam tahu senem ni training kalau buat fotografi udah beritu karena ni bagi buat fotografi kini bagi bintang ada karena bagi warna nak senang pakai joki
dan bagi award bakal long tas nang cumi bisa penjowo apa itu oh kajingan long adik mobile nang cumi nila ima yang kini tips ke likas nang cuma aku je penjaga je tengah cakap marian ayin asam nula suya tu deh songkai yang keren nila suya mobile bagi issues kibaki kena sama cumi kiwatra dia lima kan ke platform international youth day jika bagi kena cumi indon kata ka green mindset kudu benda besar kan yang pada cukup kudu itu kena gitu ya kena cumi di kudu ro ban kiwi kata kritis cumi nang taban ida dari ciki bagi dia do dia dei baya jan pat nak soka pher nak gila yo jia da kan yang ya ciki mat mo di takada ba pindi igini kidur baru kami muni balik office ni iwan nak idea jadi kena ni so ai skill ya kini ni tak training mereka idea konsep kundu banle ini tidur balik ini story you kawan tentang nanti ini kena tapi naik hak ti saya ini kena sama ketan kita akan pakai mobile baru kau itu mobile baru kau itu mobile ni yang ada bisa dan yang bela dan mobile kadang banyak di kanan dapat ide macam kamu begini tinggi bagi long kreatif ha hidup khana ni ke babon ha tinggi pa ban channel mo ban penyan hai ta na chwa chu ki kum bagi channel sangat ti ko ha tinggi ya belum itu meeting national session as pak climate change maka jaga tinggi lang exposure trip plan ni sini ki sekat pada ki usaha suka hair maka boleh kita kamar punya dia ki ke ngai bakal kiu ha kan ke tourism ha west coast But Eastern West Kasih Selatan Kiu ha dengan kuasim kabui kata Eastern wa kuasim kabui kata bapuno ba hoi ide ban kuyo kamai kanji tapang ide ban di bade ka culture la jong ide ban kemong yang kamarian la jong kakadal bang istang bande ikam ecotourism ru ha ka ba nilai festival ban pau nami kisnong ni bang pondong ha ka ba kisnong bang itna pula ku place sa jaga jong tinggi gini kena sama juni kitip kitong kitip kisnong kitau jung yung ni ting belum kuno bergerak kena yung nom tinggi ikai kin nature tour guide lawan guide ki tourist nama kuno bagi musik guide ni wala tak di mana Shillong tinggi pen ai training kena juni nang bagi tour guide